Yego, iyi ni Upana Media TV nk'ibisanzwe twongeye kugaruka mu biganiro byacu tugiye tubageza amakuru atandukanye ndetse tubaha n'ama update abavugwa ku mirongo y'urugamba cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho hari kubera imirwano itandukanye iri guhuza leta ya Kongo n'ingabo z'abarundi ndetse contre cyangwa se bari kurwana n'abagwanyi ba AFC M23 twirwaneho babarizwa muri Sud. Ubu nyine niho hari kubera imirwano ahitwa kuri Kiriba ni hafi ya Uvira, ndetse amakuru tumaze kumenya ubu nyine nuko abantu batuye mu mujyi wa Uvira ashobora kuba ari ibisasu byamaze kwitura muri wa mujyi cyangwa se mu nkengero z'umujyi. Abaturage benshi bakaba bashwiragiye mu mihanda. Ureba situation y'umujyi kumeze ntago byoroshe, niyo tugiye kuganiraho. Hanyuma turaza kandi kuganira muri Tanzania uyu munsi cyangwa se ku itariki 9 hari hateganijwe imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan ushinjwa ko ntacyo yakoze mu gihe ashinjwa ko yibye amatora ndetse akica n'abaturage benshi igihe cy'imyigaragambyo. Mwese mwarabikurikiranye kandi ari n'ibyo twigeze tubaganiriza hano tubasobanurira. Hanyuma rero kubyifashe tugiye kubivuza igikombe cyane tugiye kuganiraho hano, igikombe cyane ni urugamba cyangwa se n'amarenga agaragara leta y'u Burundi yerekanye. Bigaragara ko leta y'u Burundi ishobora kuba yatera igihugu cy'u Rwanda. Nibyo tugiye kuganiraho kandi nibyo tugiye kuba dusesengura kugira ngo tubashe kubabwira uburyo tubibona cyangwa se uko bihagaze, nuko dutekereza ko bishobora kuba byazana izindi ntambara zirenze uko abantu babitekereza. Mu misozi miremire ya Minembwe ni amahoro, barashima Imana, nta kibazo, nta ntambara ihari. Biravugwa ko ingabo z'abarundi nyinshi zamanutse kuko twayavuze mu makuru ya kare. Ingabo nyinshi z'abarundi zarazivuye mu birindiro byose zifite mu misozi muri ho plateau ya Mwenga cyane cyane aho ngaho ni muco hagati nkaza ahitwa mu Mikarati, abita mu Bijombo, ahitwa mu Kagogo. Aho hose hari ibirindiro bikomakomeye by'abarundi. Bivugwa ko rero bahavuye ijoro berekeza muri Uvira. Nubwo berekeje muri Uvira n'ubundi biravuga ko M23 yamaze gufunga umuhanda uva Uvira wambuka Bujumbura, kuko ngo batekerezaga ko uyu muhanda ushobora gukoreshwa n'ingabo z'abarundi. Biravuga rero ko uwo muhanda warangije kuba wafungwa. Ntabwo ari umuhanda uva Uvira uca Bujumbura direct, n'undi muhanda uva hano muri Sange wambuka mu Gatumba niwe ushobora kuba wafunzwe. Rero turagira ngo tubamenyeshe ko intambara cyakomeje. Update ni menshi mu WhatsApp, ntabwo ari inkuru turi kubabwira, ahubwo twe tujya gukora ubusesenguzi ku ntambara ishobora kuvuka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi. Bigaragara ko hariho kwitegura ku gisirikare cy'u Burundi ishobora kuba cyagaba ibitero ku gisirikare cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ONU yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, ndetse ivuga ko hari ingabo zishobora kuba zigera mu bihumbi 7. Ibyo nibyo cyangwa se ibyo nibyo ONU yatangaje cyangwa se yerekanye ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Gusa u Rwanda ntabwo bwigeze bwemera ko ingabo zabo ziri muri Kongo, ndetse n'uwo bashinja ko bakorana ariwe M23. AFC nabo babihakaniye kure, bavuga ko nta ngabo zabo zibarizwa muri kariya gace. Leta y'u Burundi yakomeje gushinja cyane u Rwanda mu bitero biri kubera muri Plaine de la Ruzizi, aho ngaho ni za Sange. Ku munsi w'ejo ubwo Sange yafatwaga, leta y'u Burundi yakomeje gutangaza ko itewe impungenge cyane nuko ngo igisirikare cy'u Rwanda gishaka gutera igihugu cyabo. Bikavuga ko rero igisirikare cy'u Burundi, amakuru dukura ahatandukanye, biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kirimo gutegura kuba cyarasa ku Rwanda. Bimeze gute rero? Mu minsi ishize mwabonye abakuru b'ibihugu, perezida w'u Rwanda ndetse na perezida wa Kongo berekeza i Washington DC bajya kuganira cyangwa bajya gusinya amasezerano byitwa ko ari amasezerano y'amahoro. Nubwo mu gihe bari mu mishikirano cyangwa se bari mu masinya bari gusinya, intambara yari ikomeye ahitwa Ruvungi yafashwe ku itariki 4, yaratangiye kugwanirwa nko ku itariki 2. Nubwo intambara ari ikomeye muri Ruvungi, ariko ntiyabujije ibiganiro byo bibereye i Washington DC muri Amerika
ko bikomeza. Byarakomeje koko nkuko abantu babitekerezaga cyangwa se abantu babitekereza ko bishobora gukomeza, byarabaye kandi barasinya birarangira. Abaperezida basubiye mu bihugu byabo, twagiye tubona perezida bavuga amagambo atandukanye, ndetse Perezida Kagame yabajijwe n'abanyamakuru bo muri Al Jazeera bamubaza ku bijyanye n'amasezerano, yagiye asobanura byinshi wenda tutabimuze kubisobanura, ariko mu byo yagiye avuga harimo ko yavuga ko aya masezerano atari amasezerano asanzwe, aya masezerano akomeye kubera ko iyi ntambara igize igihe kingana n'umwaka, ndetse n'umunsi bakorana amasezerano yaranabivuze ngo amasezerano nako ngo iyi ntambara imaze igihe kingana n'imyaka 30. Bishatse kuvuga kuva u Rwanda rwabohogwa, iyi ntambara yahise itangira kuva muri 1996 ubwo na kane, ubwo abasize bakoze jenoside mu Rwanda bahungiraga muri Kongo, barangiza bakazana ibirindiro byabo bakabishira ku mupaka w'u Rwanda, bakomeza batera u Rwanda ibitero shumi cyangwa se bica abaturage b'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko rutazihanganira kugeza uyu munsi, nubwo rushinjwa ko ruri muri Kongo ubwo rubihakana, ariko kandi rukaba rwaremeje ko rufite ubwirinzi bwabo bashize ku mipaka yabo kugira ngo babashe kuba bakwirinda cyangwa se barinda umutekano wabo. Byifasha gute rero hagati y'u Rwanda na Burundi? Uburundi ku munsi w'ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana ubwo yaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, yababwiye ko ngo batazihanganira ubushotoranyi bwa M23 ngo yarashe ku butaka bwabo, ndetse ivuga ko ngo ngo biyamye igihugu cy'u Rwanda ikomeje gufasha aba barwanyi ba M23. Ndetse uyu mugabo cyangwa se uyu ministry yanavuze ko wenyine n'akanuke yavuga ko ngo ingabo zabo zitazava muri Kongo, kuko ngo leta ya Kongo nifite ubushobozi yonyine yo kubabwira ngo bave ku butaka bwabo cyangwa se babugumeho, kandi ko ingabo zabo ngo ziri hariya mu buryo bwo kurinda ngo ubusugire bw'u Burundi. Ariko nubwo yari imeze gutyo, ndagira mbabwire ko igihe M23 itarafata Ruvungi, igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje ubutaka bwabo cyarashe muri Kongo ahitwa mu Kamanyura amabombe menshi cyane, bishobora kuba byatumye M23 igira uburakari bwinshi, ikaba yadivasinga igakuramo Ruvungi, igakuramo utundi duce twose kugeza bwegera kugeza Rusange, kugeza uyu munsi bari mu birometero 8 cyangwa 10 n'umujyi wa Uvira. Rero uko byifashe ntabwo ibintu ari amahoro cyangwa se ntabwo ibintu byoroheje hari hagati yashaka kuvuga intambara ikomeye. Rero leta y'u Burundi nawe tanze gasopo ivuga ko nihagira umusirikare wabo uri bwatakwe cyangwa se uri bugirwe nabi n'abasirwanyi ba M23 muri bira bice ngo bari bukore reaction mbi ku gisirikare cya M23, ubwo ntituzi ko biza kugenda. Gusa amakuru twahawe mu gitondo nuko ingabo z'abarundi zari ziri mu mujyi wa Uvira mu gitondo, ndetse na FRDC berekeje kuri Ruriba aho bagiye guhangana na M23. Kugeza uyu munsi turi kuvugana hariho amasasu aremereye cyane n'imbunda nini ziri kuvugira muri kara gace, bivuga ko M23 abasirikare babo bamwe bashaka ko bageze mu mujyi cyangwa se batangiye gukandagira mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Bivuga ko umujyi wa Uvira kuri rufashwe uyu munsi cyangwa se ku munsi w'ejo, kuko mu by'ukuri ntabwo byoroshe. Izo ni update rero twarimo tubaha. Uko byifashe rero ku gitero abantu bari gutekereza ko ishobora kugabwa ku Rwanda cyangwa kivuye mu Burundi, leta y'u Burundi ku munsi w'ejo amakuru twagiye tumenya atandukanye nuko ngo ingabo z'u Burundi nishi zimwe zavuye muri Kongo zaba zarerekeje ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi wegereye ahitwa mu Bugesera, ahitwa ubwo ni muri Kirundo, je pense que muri commune ya Kirundo. Ndagira ngo mbabwire ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yigeze kugera Kirundo, yigeze kubwira abaturage ba Kirundo arababwira ngo bafite igisirikare gikomeye kandi ngo bizeye, ngo ababwira ngo nimba bibuka amateka ya Kirundo ngo u Rwanda rugomba kubyigiraho. Bivuga ngo amateka ya Kirundo byavuga ku izina Kirundo byavuye ku ngabo z'umwami w'u Rwanda yigeze kurwana n'umwami w'u Burundi, ndetse akaza gupfa mu Banyarwanda benshi. Serowe niko babisobanuraga Abarundi, ariko kandi amateka arisubira, ni ibisanzwe ibyo ngibyo. Rero abantu bakaba bari kubona ko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba cagaba ibitero bikomeye ku gisirikare cy'u Rwanda. Ni ukubera iki bashobora kuba babigabaho kandi Burundi buri kuvuga ko bari kurwanira muri Kongo?
leta y'u Burundi iri muri Kongo, byemewe birazwi nabyemera, ariko kandi irasa niyarushijwe imbaraga n'abagwanyi ba M23 kugira ngo leta y'u Burundi yemere gutsindwa n'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bwa Kongo, bukaba bwakubita leta ya Kongo, bwasabwa kubita kandi na leta y'u Burundi, cyaba ari ikintu kimeze nk'igisebo gikomeye. Ahubwo leta y'u Burundi igomba gushakisha uburyo bwose kugira ngo ino ntambara ihagarare, igashotora u Rwanda, bagakozanyaho wenda amahanga akazi guhagarara hagati, ariko ntigitwe ko Burundi bwatsinzwe n'inyeshamba, wenda bikitirwa ko Burundi bwatsinzwe n'igihugu cy'u Rwanda kuko wenda baba barwanya. Izo ni point dushaka kugendera tukavuga ngo wenda Burundi ushaka bwatera, kuko amakuru dufite kandi dutekereza ko ashaka kuba ukuri, hari ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi byerekeye mu gace ubwo ni muri Kirundo, ako ni ku mupaka w'u Rwanda, aha hitwa mu Bugesera, ni mu karere ka Bugesera. Rero nubwo bimeze gutyo kandi izi ngabo za Kongo z'u Burundi zideployinze hariya, ariko biravuga kandi ko hari ingabo z'aba FDLR nyinshi zaba zaravuye muri Sange zikambuka mu gihugu cy'u Rwanda, zikaba arizo zishaka gukoreshwa mu kugira ngo zinjire ku butaka bw'u Rwanda, ndetse bifashisha ko ari inyeshamba zishaka kugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko ngo ziciye mu yindi nzira y'ishyamba rya Kibira. Ariko kandi ndagira mbabwire ko iri shamba rya Kibira ingabo z'u Burundi zigeze kwa kubitirwa inshuro, gusa byavuga ko byakubiswe n'inyeshamba za FNL zagiye zigwana na leta y'u Burundi ndetse na Red Tabara, zagiye zihurira muri rashamba. Rero bikavugwa ko rero bishoboka kandi bishoboka cyane ko igisirikare cy'u Burundi gishobora gutangaza intambara, kuko ngo cyavuze ko cyonyine ngo cyamaganye ibikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse gihamagarira amahanga kuza gukurikirana cyangwa se gukora enquête ibisasu biri kugwa gutaka bw'u Burundi. Bivuga ko hanapfuye n'abaturage bagera kuri 2, barimo umwana w'imyaka 12 ndetse n'umubyeyi w'umumama waguye muri ibyo bisasu byarashwe n'abagwanyi ba M23 ubwo basubizaga ingabo z'u Burundi zarasaga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane zarasaga mu birindiro M23 n'ubundi isanzwe iyobora. Byaba bimeze aho tugira ngo leta y'u Burundi yatabone bitero, twabivuga mu mbone ebyiri. Leta y'u Burundi yabikora kugira ngo yikore mu isoni z'uko yaneshwa n'inyeshamba, ibyo birashoboka. Ikigira kabiri kandi twavuga ko leta y'u Burundi ishobora kubikora kubera ko yemeza ku Rwanda ruri hariya, ikavuga mbikubitire n'aha ngaha, wenda nzatabarwa n'abandi, ariko nanjye wenda mbaraseho kugira ngo nihimure kubiri kuwera muri Plaine de la Rusizi. Bivuga ko hari ingabo z'abarundi nyinshi zimaze kwapfira, ndetse turi kugera tubona amavideo menshi ingabo z'abarundi zafashwe. Mwarabonye amavideo muri Sange barafashwe, Ruvungi barafashwe, ahantu henshi Bwegera barafashwe, mu misozi miremire hari aho banabonye bafashwe. Mfete ingabo z'abarundi ziri gukubitirwa hariya mu buryo butangaje buteye n'isoni, wagira ngo ni igisirikare kidafite cyangwa se ni abantu badafite aho bava, kuko mu by'ukuri ahantu henshi hariho imirambo. Abantu twagiye tuvugana bari ku rugamba cyangwa se bari hari bagiye bavuga ko babona imirambo myinshi, ingabo z'abarundi bavuga ko babonye imirambo myinshi, inkomere nyinshi z'abarundi. C'est-à-dire que abarundi muri la Plaine de la Ruzizi cyangwa se muri cya kibaya baba barabuze mu buzima abasirikare benshi kandi benshi pe. Rero mu byo kwihimura Burundi bushobora kubona ko wenda butagishoboye M23, bushobora kwihimura bugashaka kora se wenda kugeza ku Rwanda kugira wenda nabwo wenda rwangiriza bimwe mu bikorwa bwangiriza wenda cyangwa se bwica bamwe mu basirikare b'u Rwanda. Gusa ibintu umuntu abona ko byaba bikomeye. Se u Burundi n'u Rwanda biramutse bigwanye nyine byateza iki hano mu karere? Si intambara bimeze ite, byagenda gute? Gusa bino byaza kuba ibintu bikomeye cyane ko muri iyi ntambara ndibuka umuvugizi cyangwa umuvugizi ni umutasi wa Uganda yigeze kuvuga mu 2023 yigeze kuvuga ngo ati no ntambare zarangira hari amareta amwe avuyeho cyangwa se abayobozi bamwe ibihugu bimwe bavuyeho, ngo intambare zarangira hari ibihugu bimwe bitewe bitari iki cyako ngo turakigwanirwamo gusa. Rero birashoboka ko iyi ntambara iri kubera hari muri Plaine de la Ruzizi sho kwambuka kandi ikambukira no mu Burundi. Rero Burundi ntago bukeneye kugwanira ku mupaka wabwo cyangwa se kuri kapitale ya Bujumbura, ikeneye ko byibuze bagwanira ira mu Bugesera muri Kirundo kugira ngo byibuze habaho intera nini n'umujyi wa Bujumbura. Kuba M23 isho gufata umujyi wa Bujumbura uyu munsi ni ibyago bikomeye ku gisirikare cy'u Burundi cyangwa se ku mutekano w'u Burundi. Nukuvuga ngo M23 nifatana Uvira gutya
ikintu cya mbere kiri bufunge n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura nkuko sitekeza ko ari abanyamahanga bongeye kwitura mu gihugu cy'u Burundi gutewe nuko bafite umutekano mukeya kuko ikibuga cy'indege kizaba kirimo gukontororwa na M23 kuko izaba ikireba hasi yayo. Nagira nkubwira ko Bujumbura iri hasi ya Uvira na Uvira birateganya na Uvira ko mu misozi miremire iri hejuru ya Uvira irimo abagwanya ba M23 kandi niba bazaba bareba neza ikibuga cy'indege cya Bujumbura bishobora gushira kaga gakomeye ku gihugu cy'u Burundi kuba cyatakaza ikibuga cy'indege cyangwa se cyakwinjiramo intambara ikomeye. Muri Uvira harafugwamo ko hariho ingabo z'abarundi zigera ku 8,000 ndetse zisanga ibihumbi bigera ku 15 by'ingabo za FARDC n'abazalendo. Bivuga ko rero muri hari ibihumbi byibuze birenga 20 na cyangwa 30 by'abasirikare bitwaje intwaro. Rero abo bantu bose aho bari buhungire dufite amakuru ko neza hari ingabo zimwe za Kongo zaraye zijye mu bwato zijya Kalemi zihungisha ibikoresho byabo bikomakomeye ndetse n'abayobozi barimo na guverineri wa Sud Kivu wahoze ari wa Sud Kivu akaza guhungira Uvira. Ubu nawe nubwo nufishe ari gutanga amatangazo avuga ko ngo M23 ngwiri mu birometero 100 ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo kwari buryo kudistraire abaturage cyangwa se kurangaza abaturage ariko siko kuri kurazwi naho M23 igeze n'abahari kabara byerekana no ko bimeze. Rero leta y'u Burundi abo bantu bose kuba yabafata ikabazana mu gihugu bafite intwaro cya izagora kuba kontrola kandi ikindi n'abantu bamwe bafite discipline y'igisirikare abandi badafite discipline n'imwe y'igisirikare nk'aba bitwa abazalendo bo kwambuka n'imbunda mu Burundi n'uguteza akavuyo n'abajura n'abantu badafite umurongo n'umwe badafite n'umuntu umwe bakontrola bashobora kuba bateza akavuyo muri gihugu cy'u Burundi kandi kakaba cyasubirana mu gico nyine abaturage bakarwana cyangwa se igisirikare kikagwana cyo nyine. Biragoye cyane kugira ngo abademo babakureho intwaro bose byaba bigoye kandi ikindi gikomeye kandi nuko ingabo z'u Burundi nubwo ziri kwambuka nishi ziri kwambuka zisa nizihuta kuko umutekano utameze neza hakurya. Natekereza ko kandi igisirikare cy'u Burundi ubwo caba cyambutse n'igisirikare cya Kongo ntabwo bareka kurasa M23 hakurya y'umupaka. Byanze bikunze baramutse barashe kuri M23 hakurya y'umupaka sintekereza ko byaba bisanzwe ahubwo byaba bibaye indi ntambara igiye kweru hagati ya M23 n'igisirikare cy'u Burundi noneho ku butaka bw'u Burundi kuko nta kindi bakora bahita bambuka. Ariko makuru dufite nuko ingabo z'u Burundi nishi zavuye mu misozi ya Uvira zihunga ndetse n'izaribuka Uvira n'izindi zari muri Sange n'izari Ruvungi hose zagiye zihunga. Bivugwa ko zose ubu ngubu aho zihagaze ahitwa ku mupaka wa Gatumba ndetse no kuri mupaka wambuka muri Bujumbura. Biravuga ko ariho izo ngabo zose zirindiriye ngo zicunge umutekano w'igihugu cyabo kuko mu by'ukuri uvuye aho ngaho waba uri muri Bujumbura muri centre natekereza ko nta kintu cyaba gisiga. Rero leta y'u Burundi igomba gukora ikintu kimwe wenda irafunga sefu ntiyongere kurasa ku gisirikare cya M23 cyangwa se ntiyongere kuba yabasinga igakura y'ingabo zayo. Kandi umuvugizi wa Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Burundi we kubwiticiwe yavuze ko ngo batazava muri Kongo kugeza igihe leta ya Kongo izabemerera kuba bava ku butaka bwabo. Dufite amakuru ko Perezida Felix Antoine Tshilombo ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatandatu yabarakandagije ibirenge byiwe i Bujumbura ariko ntigeze ava mu ndege. Bivuga ko yabonaniye na Perezida Ndayishimiye ku kibuga cy'indege akongera gasubirayo ngicyo bari baje kuganira wowe gusa no kuvuga ngo dutanga umujyi wa Uvira cyangwa dukomeze turwane. Ndayishimiye ngo amubwira ko bigoye kuko ngo abasirikare benshi bamaze gupfa kandi M23 ifite imbaraga n'ibikoresho byinshi ngiri kubarasa n'amadrone. Bivuga ko ngo Kisegeti yasubiyeyo atishimye nubwo ibintu bimeze gutyo cyangwa se nubwo ibintu bisa n'ibikomakomeye. Igisirikare cy'u Burundi kigomba gushakisha uburyo bwose gishoboka kikarinda imipaka y'igihugu cyabo cyangwa se ikirinda kurasa kuri M23 mu gihe bari ku butaka bwabo kuko niba arasa kuri M23 barambuka. Kandi niba bakomeje urugamba nkuko amakuru dufite biri kuvuga ko bashaka ko batangiza n'intambara muri Bugesera nabyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Sintekereza ko bagiye kugwana impande zibiri zitandukanye kandi zikomakomeye ziriho n'abasirikare bakomeye. Byaba bigiye kuba ikibazo gikomeye kuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba cyagwa mu kago mu gatego ku buryo wasanga igisirikare cy'u Burundi cyonyine
abasirikare bafite uko babipanga kuriya, ndetse bishobora kugira ingaruka mbi kuri perezida kuko ashobora no kweguzwa cyangwa se akaba yategwa kudeta, kuko ubu nyine abanza afite ni nabo bamukikije, ni nabo benshi bihariye. Ariko hari amandi makuru dufite turi guhabwa n'abantu batandukanye bivuga ko ingabo za Tanzania nishi zaba zarangije gukandagira ku butaka bw'u Burundi ngo babaje gufasha igisirikare cy'u Burundi. Ni bisanzwe ibyo ngibyo kuko hasanzwe ingabo za SADC nishi, ndetse yarasanzwe n'ingabo z'ababirigi zaje gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya Kongo mu kurasa M23. Aya namwe tugenda dukurura, ariko mu by'ukuri turagira ngo tubwire abantu bose ko intambara ntabwo yoroshe. Isaha n'isangwa kumva ko wenda igisirikare cy'u Burundi kirashe ku Rwanda, intambara ikavuka, cyangwa se M23 ikaba yakwambuka mu Burundi, kuko habayeho kurasana nta kindi cyaba gisigaye, M23 yakwambuka. Gusa biteye impungenge kuko amahanga arasana ari kureba akarere ko bimeze, akarere karimo intambara. Ariko kandi leta ya Kongo ku munsi w'ejo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yaganiraga n'inteko zombi, yavuze ko na Assemblée Nationale ndetse na senateri, yavuze ko ngo leta y'u Rwanda igomba kuri ingabo zabo muri Kongo, ngo nibyo basinyenye i Washington, ndetse anavuga ko ngo nabo bagomba gusenya FDLR. Rero kuba leta ya Kongo yaremeye gusenya FDLR ikaba itarayisenya, sintekereza ko ibyo bashinja u Rwanda bizashoboka cyangwa se bizakunda, kuko u Rwanda nabo bahagaze ku mupaka wabo nkuko bagomba kuwurinda. Wenda n'abarundi nibakenera kuwurinda nabo wabo bazawurinda, ariko nihabaho gusubizanya ndatekereza ko bitazaba byoroshe. Sintekereza ko umunsi Burundi buzarasa ku Rwanda hakavuga intambara, sintekereza ko wenda bizaba byoroshe. Gusa wenda bishobora kugwanira muri kapitale y'igihugu kimwe, entre yabyo ikizaba cyanesheje ikindi. Ariko kandi reka dukomeze dukurikirane amakuru turebe ko bimeze, ariko haratumba intambara ikomeye hagati y'u Rwanda n'u Burundi kurutu iri hagati ya M23 na leta y'u Burundi, kuko leta y'u Burundi ikomeje kuba igihugu cya kabiri kiri kwamagana u Rwanda cyane mu bijyanye n'ubushotoranyi, kivuga ko ngo cyagishotoye, kivuga nyine ibintu bisa nkaho gishaka intambara mu by'ukuri. Ariko abantu benshi bakomeje kuvuga ko iyi ntambara ishobora kuba yakomera cyane kuruta uko yari isanzwe, cyane ko M23 imaze gufata ibice bitandukanye. Abagwanyi ba M23 barahamagarira abaturage batuye muri Uvira gutuza ndetse bakicara mu mazu yabo, ngo bakirinda kujya mu mihanda ko bashobora kuba bahura n'amasasu cyangwa se bahura n'amabombe atandukanye, ngo bagume mu mazu yabo. M23 iraza kubarokora, igiza hafatira ikazabaha umutekano nkuko ihaya umutekano n'ahandi henshi imaze igihe yarafashe. Abaturage batuye mu Bibagobogo ndetse no ni hafi na Baraka bari mu mishikirano yo kwihuza cyangwa se yo gushira hamwe kugira ngo bahagarike intambara cyangwa se bahagarike amacakubiri yaramaze igihe kinini yaratejwe n'igisirikare cyangwa se na guverinoma ya Kongo iconganisha abaturage Kongo bicana. Ariko abaturage bonyine bafashe initiative yo kongera kandi bakaganira cyangwa se bagahuriza hamwe kugira ngo umutekano wongere ugaruke. Iyi ni Upana Media TV, turabakunda kandi tugusaba kubana natwe, kandi ndagusaba kugira ngo ukomeze ubane natwe. Nubwo twadusa n'abasoje, ariko kandi hari amakuru twababwiye ko tugomba kubabwira amakuru ari kuvugwa muri Tanzania. Bimeze gute? Muri Tanzania akomeje kumvikana umwuka mubi hagati y'abajenzi ndetse n'igipolisi ca Tanzania. Icyo bapfa ni kimwe n'imyigaragambyo yari imaze igihe kinini yarabaye, ndetse abaturage bakaza kuvuga ko ngo iyo myigaragambyo igomba gukomeza ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12, umunsi wa independence w'igihugu ca Tanzania. Ubwo byatangazwaga n'umuvugizi wa polisi muri Dar es Salaam, yavuze ko umuntu wese uzinjira, yarabitangaje nako umuntu wese wazasanga mu muhanda ngo bazamufata nk'umugizi wa nabi cyangwa se umuntu ushaka kurwanya ubutegetsi bwa Tanzania, cyangwa se bamufata nka gaidi cyangwa se umwiyahuzi, kuko ngo bavuga ko ngo abo ngabo ngo atari abatanzania, ngo ahubwo ngo ari abantu ngo bashaka gutukuraho ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan, ari nawe perezida wa Tanzania. Imyigaragambyo yatangiye igihe hari amatora ya perezida. Abaturage benshi bakavuga ko aya matora batayashimye cyangwa se batatoye. Abaturage benshi bakomeje kwigaragambya bamagana leta yabo, bavuga ko ngo bibye amatora y'ubushize, ndetse kandi binavuga ko ngo abaturage benshi baba barabuze ubuzima mu myigaragambyo yari yize igihe kinini ubwo perezida yatorwaga, ndetse agahita arahira mu buryo bwihuse cyane. Benshi bavuga ko yaba yaribye amatora. Gusa muri Tanzania uyu munsi uko byari biteganyijwe,
amatora yasubitswe nako imyigaragambyo irasa niyasubitswe kuko habyukiye ingabo nyinshi na polisi mu mihanda yose barayifunga ndetse barabwiye abaturage bose ko nta muturage yemerewe kuva mu muhanda cyangwa kuva mu rugo uberekeza mu mihanda kubera ko ngo bigaragara ko umutekano w'abaturage utifashe neza ngo bitewe n'abo bagenzi ngo bashaka kuba bashaka ngo gukuraho ubutegetsi bw'igihugu bashinja ko bifashwa n'ibihugu by'ibituranyi. Gusa leta ya Tanzania ikomeje kujya mu bihe bibi. Ku munsi w'ejo twabonye ambasade cyangwa se ambasade y'Ubusuwisi yatangaje ko yakuyeho inkunga yose yafashaga igihugu ca Tanzania ngo bitewe n'imyitwarire igihugu ca Tanzania gifite. Ndetse yambabwira ko hari umukobwa ubushize wari wanafunzwe muri Tanzania ashinjwa ko ngo yapostinze video ngo zigaragaza ubunyamaswa cyangwa se bimwe mu byo guverinoma yakoreye abaturage, harimo n'abarimwe bari bapfuye ngo kabishe kuri TikTok. Yari yafunzwe gusa yabigize iminsi abaturage benshi bigaragambya bavuga ngo tarehe tisa ngo bazakora imyigaragambyo bamagana leta. Gusa uwo mukobwa yaje kurekurwa nyuma, ariko kugeza ubu nyine abaturage benshi baracikoma ubutegetsi bwa leta bavuga ko ngo babayeho nabi. Ndagushimiye wowe ubanye natwe ku murongo wacu wa Upana Media TV.